Poštovane prijateljice, poštovani prijatelji, želim vam dobro večer. Zahvalio bih vam se što ste došli na svjedočenje o ispravljanju svih krivotvorina. Moram biti iskren da sam se ugodno iznenadio kad sam prvi puta danas upoznao ovoga mladoga gospodina koji je jedan od autora ove knjige. Ja sam očekivao jednu sjedu glavu puno ozbiljniju, ali ova osoba u svakom slučaju nama kao narodu daje nade da ovaj narod neće biti zaboravljen i da će se sve te povijesne krivotvorine koje su se događale polako, ali sigurno ispraviti. Ja sam žalostan kad bi bio ovako iskren što se u velikom dijelu tih školskih udžbenika, da li za osnovnu, da li za srednju školu, ne nalazi niz tih podataka o tome koliko su Hrvati propatili kroz povijest, koliko je njih prošlo kroz zatvore, kakvi su bili ti četvroredi na Bleiburgu, što se sve događalo u tom periodu do 90. godina. Naša Hrvatska država je već preko 30 i toliko godina i ne nalazi nikakvo opravdanje da se u školama ne pusti o turovištu. Zbog toga se svima zahvalim i ovim ljudima što su došli ovo predstaviti. Puno toga bi se moglo govoriti i o tome kako smo imali sreće kao narod da jedan Slovenac traži grobišta po Sloveniji, gdje prema njihovim podacima između 150 i 250 tisuća, a vlade kako su se god mijenjale kod nas, nijedna nije našla opravdanje da bi sa nekakvim minimumom pijeteta se to mjesto trebalo obilježiti i da bi se ti posmrtni ostaci trebali prenesti. Ali to su procesi koji su otvoreni, koji se nadam da će se završiti pozitivno i da će ipak ti ljudi naći svoj mir i da ćemo mi kao narod, kako su u staroj Sparti Ateni govorili, da se prema svakome pokojniku treba imati određenog pijeteta, tako da će i ti ljudi imati isto određeni pijetet i da se možda to dogodi čak i u ovom mandatu vlade. Ja sam možda napravio malo duži uvod, ali bih vam predstavio našega Nikolu Kojića, koji je jedan od autora, Mladena Kojića, ispričavam se, jedan od autora, kao i Nikolu Banića, koji su pisali ovu knjigu, a i našega Bilića Stipu, koji će biti jedan od uvodničara za ovo što smo večeras ovdje. Napomenut ću još i unatrag toliko vremena, kad su se prvi puta počeli javljati ti pozitivni pomaki od strane ovih vanjskih agencija, da smo pisali u nekoliko navrata s onim ljudima kojima sam ja mogu obavijestiti, da su čak i jedna moja pokojna tetka i jedna moja baba našla na popisu tih jasenovačkih žrtava koje su umrle po svojom smrću i koje su zakopane na groblju Vratnik u nikakvom Jesenicu. Pa tako isto i sada govorim koliko neko ima vremena otići na tu stranicu koja pokazuje to, neka pogleda malo naše puno toga, pa neka pomogne u razotkrivanju tih povijesnih krivotvorina. Evo, hvala puno, mislim da sam dovoljno dugo rekao, osjećate se slobodno i svjedočimo kako se ipak te povijesne krivotvorine polako razotkrivaju. Hvala puno. Hvala lijepo, Mili, na uvodnom dijelu, na predstavljanju. Hvala vama što ste dali svoje vrijeme. Hvala domaćinima koji su nam dali ovu dvoranu. I evo, ja bih počeo odmah da ne gubimo vrijeme. Dakle, već sami naslov knjige dovoljno govori o čemu je riječ. Odmah na prvu provokativan, izazovan, ali je ograničen s obzirom na bilo kakvu odstupnicu. Ono što je svakako važno iz naslova jeste da je on jasan i nedvosmislen, kakav i treba biti govor o žrtvi. Jer zašto bi lažne izmišljene žrtve kompromitirale i zagađivale svetost istinskih i pravih žrtava? Čitajući ovu knjigu, shvatit ćete o čemu je riječ i zašto se čini. Zašto je ta knjiga jasenovački popis lažne žrtve?
No prije nego bilo što kažemo o samoj knjizi, moram nešto reći što se našoj grupi koji smo pratili promjene narativa javno ustavnih spolnih područja Jasenovac već samo od 2010. postavilo kao nužna potreba. Prateći promjene broja žrtava na web stranici shvatili smo da nam je ipak za proaktivno praćenje tih promjena potreban jedan stručnjak iz područja novih elektroničkih tehnologija. On je vrlo brzo otkriven u liku tada studenta, a sada ovdje doktora znanosti Nikole Barića. Da stvar bude kvalitetnija i kompletnija, njemu se pridružio gospodin Dragan Kojić, s kojim je uskoro tekstualno i pričom počeo izlaziti s tekstovima u javnosti u Hrvatskom tjedniku. Bilo je to i olakšanje i veliko pojačanje i osvježenje i za nas, a i za našu javnost. A Just Jasenovac, koliko god bio i ostao samo dovoljan sebi, više je pazio što, kako i kada će pisati, nego do tada, iako tolike laži i pogreške ne mogu tako brzo i lako popraviti ni Banić i Polić, a kamoli da bi oni željeli. Koliko god je ova knjiga velika, sami autori navode da je ona samo dio njihovih istraživanja, moglo bi biti još i veća. No za ovu priliku i za nas i vas to će biti dovoljno. Temeljno polazište autora je Jasenovac kao tvornica mitova, koji je početak u brojkama koje su se vremenom mijenjale, od 300.000 do 2 milijuna, ali je najčešća i javno najviše propagirana bila brojka od 700.000. To je početni narativ, koji je raznim kanalima ušao u veliki broj svjetskih ustanova već do 1990. Ali već tada, tih 1980. i kritični četnički srpski autor Bogoljub Kočović u inozemstvu znatno spušta brojke stradalih po čitavoj Jugoslaviji, pa i u Jasenovcu. Shvaćajući kako se svijet mijenja i da istina dolazi i u Jugoslaviju i u Hrvatsku, komunistički intelektualni vrh pronašao je u diplomatu i demografu Vladimiru Žerjaviću osobu za amortiziranje kraha mita, pa će isti iz taktičkih razloga postaviti novi, rezervni mit utemeljen na komunističkom popisu žrtava Drugog svjetskog rata iz 1964. godine. A mjere i brojčani odnosi stradalih u Jasenovcu, koji će se vrtjeti i do danas se vrte od 80 do 100.000 žrtava bez ikakvih dokaza i činjenica. No to, kao što navode i autori ove knjige, ne znači da će se zaustaviti na tome, a broj žrtava i dalje se samo povećava, nikako ne smanjuje. Zanimljivo je u svemu tome da je Bogoljub Kočović u tim polemikama ostao čvršće na zemlji, ostajući pri tome kako ne može i ne želi licitirati brojkama stradalih na jednom mjestu, jer zato trebaju čvršći dokazi. Osnovni cilj ove knjige je argumentirano pokazati kako je popis masovna prijevara i pseudoznanstveni uradak koji se može koristiti samo kao politički propagandni pamflet, što je bio i ostao i biti će. Novo brojčano mitsko polazište za žrtve Jasenovca postao je dio nove komunističko-antifašističke ideologije, mitologije i mitomanije, koja je sve više javno preko ustaša napadala hrvatski narod, namećući mu ponovo, kao i 1980. godina, na glavu žutu košulju. Istinski je to bio početak, ali krajnji cilj bio je napad na Domovinski rat i oslobođenje od Jugoslavije i nametanje udruženog zločinačkog pothvata, prvo najviše političkim i vojnim čimbenicima Republike Hrvatske, a potom cijelom hrvatskom narodu s ciljem obezbeđivanja bilo kakve hrvatske države. I doista konačni cilj svih takvih djelovanja je nestanak Hrvatske, a Jasenovac je samo najjača geostrateška točka njihove propagande i politike. U to su dobro upecani hrvatski antifašisti preko raznih drugih bjelosvjetskih emisara i dobronamjernih prijatelja, a u sve se još bolje uklopila i najviša hrvatska politika protežirajući vedru, navodnu udrugu nekakvih hrvatskih branitelja, meni se čini branitelja i nostalgičara Jugoslavije i njezinih najtamnijih vrednota komunizma i njegovog antifašizma u novom neokomunističkom obliku. Oni tako zapravo potvrđuju jasenovački mit kao obiteljsko nasljeđe
postajući tako transgeneracijski prenosnici laži kojima manipuliraju povijest i pamćenje. A i taj oblik nije došao tek i samo tako, i on je došao iz dva pravca, s istoka i zapada, ali o tome ćemo nešto kasnije. Autori knjige koristili su brojne izvore, ali njihovi najznačajniji izvori za podatke o žrtvama su popisi žrtava raznih ustanova, Hrvatske, Srbije, Poljske, Izraela, Njemačke, SAD-a i drugih država javno dostupni na internetskom omrežju. U tom pogledu oni su doista inovatori i jedni od onih koji su prvi preko kritike i vrednovanja tih mrežnih stranica ušli u područje povijesti i pokazali kako današnja povijest u Hrvatskoj nije samo povijest, nego dio interdisciplinarnog svijeta znanja i znanosti u koji se htjeli ne htjeli moraju uključivati i svi povjesničari. Današnja dostupnost izvora bitno je olakšana, ali korištenje i vrednovanje toga znanja traži poznavanje više znanosti i znanstvenih disciplina, interdisciplinarnost i timski pristup istraživanju znanstvenika različitih profila kako bi rezultati bili što točniji i kvalitetniji. Zato je ova knjiga jedan od primjera interdisciplinarnog pristupa istraživanju žrtava s naglaskom na Jasenovac. Pri istraživanju su korištene brojne i različite metode kojima se dolazi do što točnijih podataka ili najčešće utvrđivanja netočnosti i još važnije laži. Jedan od prvih programa koji su koristili je Patrol, program automatskog traženja i razotkrivanja očitih laži, koji omogućuje upravo ono što govori sam naziv. Jedna od najčešćih metoda bila je ustanova, kojom se provjeravalo iste osobe u popisima različitih ustanova, a potom su se interpretaciji koristili podaci s faktorom veće težine. Često se koristila je metoda nazvana filter nemogućih nadnevaka, koja se temelji na proturječnosti podataka o vremenu i mjestu rođenja, smrti i drugim podacima. Posebno nova primijenjena metoda je TVOR iz područja matematičkih računalnih metoda, kojom se provjeravalo više od 7000 popisa žrtava Drugog svjetskog rata, a koja je prije ove knjige objavljena u međunarodnom časopisu iz STEM područja. Za dublje analize TVOR je korišten s metodom Monte Carlo, čime se došlo do zaključka kako jasenovački popisi pokazuju najveći otklon od rezultata svih drugih istraživanja i popisa. Statistički podaci provjeravani su statističkim analizima i grafikonima, koji su vidljivo pokazali razmjere netočnosti, a time i laži. Na kraju, morali su se koristiti i demografski izračuni i provjere, od kojih su neki pokazali kako na jasenovačkom popisu u nekim mjestima ima više žrtava nego što je ikada bilo tamo stanovnika. Knjiga kroz kolektivitete Židova, Roma i Srba govori o netočnosti i lažima stradanja pojedinaca i individua, odnosno njihovo nepostojanje i izmišljanje. Zato je prihvatljivo prihvatiti njihovu tezu kako je istina laž koja ponavljajući se više puta postaje od propagandne slicalice, nažalost, povijesna istina. Zanimljivo je da je malo netočnih popisa Hrvata, iako Jusk Jasenovac na svojim stranicama Hrvate uopće ne spominje kao stradalnike ili tek onako usput. Kao poseban problem autori navode učestale promjene popisa, kojima se zapravo simulira zdravstvena utemeljenost podataka. A ja bih rekao, zaposlenicima se iste ustanove potvrđuju razlozi njihova rada i postojanja ustanove. Time se ponavljaju laži, ponavljanjem laži ubija se i pokopava istina i žrtve. A to stvara učinak prividne istine. Zato oni nastoje što više zametnuti tragove istine, što većim brojem laži i brojevima žrtava, čime stvaraju kaos, odnosno dirigirani kaos, kako ga je nazvao davno Davor Domazet Lošo, smisao kojega je od šume ne vidjeti drveta, od brojeva žrtava istinsku žrtvu, od laži istinu. Taj dirigirani kaos postaje dio službenih narativa, koji nastoje zakopati istinu i provoditi poželjne narative, bez obzira jesu li koliko laži. Ukoliko slučajno ili uslijed velikih pritisaka izbace koju žrtvu, kao na primjer
Stanka Nika Plenkovićevog kolegu kojim je on bio na sahrani, onda je to iz taktičkih razloga, opet kako bi ostvarili učinak prividne istinitosti. O utvrđivanju što bolje identifikacije žrtve sa što više osobnih podataka, posebice što točnijeg utvrđivanja mjesta stradanja i postojanja smrtnih ostataka koji bi potvrdili točno određenu žrtvu kao žrtvu, utvrđivanje počinitelja ubojstva, odnosno zločina i načina ubojstva većim dijelom za sada je nepoznato u javnom i ustavnom iz spomenog područja Jasenovac. Od prvih do najnovijih popisa žrtava i jasenovačkih žrtava, svaka je brojka bila posljedica dogovora i izbora broja stradalih, a nikako interdisciplinarnih istraživanja u kojima bi sudjelovali i povjesničari. Iako apologeti jasenovačkog mita stalno ponavljaju kako se o tome sve zna, svima čak i njihovim simpatizerima je jasno da sve to nije čisto i da se iza brda valja neki medij. Za te apologete činjenici argumenti su revizionistička taktika, ne vidješi pri tome kako je njihova jugokomunistička propaganda dio velikosrpske, koja preko iste vodi hibridni rat protiv Hrvatske na širenju srpskog i ruskog svijeta. Pri kraju, evo i nešto osobno. Na početku vladavine za sada najdugovječnijeg predsjednika hrvatske vlade, javno sam vjerojatno kao jedan od prvih nazvao Pupovca lažovom i istakao da zbog te laži neće biti procesuiran, nego i nagrađen. Za 3 mjeseca ušao je u 5 vlade koje su do dana današnjega akumulirale i slagale laži na web stranice Just Jasenovac. Ono što je ovih dana izišlo na vidjelo samo je sitnica laži kojima ta ustanova i još neki takozvani hrvatski mediji objavljuje u svakom od svojih tekstova, a posebno u vanjskom postavu. To je normalno jer su te vladari kroz politiku koja je stvorila jasenovački mit, koja ga održava i koja bi ga jedina mogla ukinuti, iako je to znanstvena fantastika, potvrdili jasenovački mit kao obiteljsko nasljeđe i transgeneracijski prijenos laži. Friziranje koje imamo priliku pratiti ovih dana nije posljedica Plenkovića suočavanja s istinom, povješću i Jasenovcem, jer za toliko laži treba puno više kajanja i jadanja, on preko drugih pokušava spasiti sebe i svoj položaj. Jer ono što slijedi neće biti lako ni za koga u Hrvatskoj. Prošlo je puno vremena i uloženo je još više novaca u velikosrpsku propagandu u Jasenovcu, a ono što dolazi ide brzo i nije ništa manje opasno od Haškog suda. Plenkoviću je od istine bilo važnije gurati zapadni oblik komunizma kroz woke ideologiju komunizma, dok je onaj hard komunizam ostavio svome kolegi predsjedniku Milanoviću. Tako smo mi jedina zemlja koja već 4 godine ima na vlasti obje vrste komunizma, dobro začinjena populizmom i povremenim nacionalističkim ispadima preko takozvanih hrvatskih branitelja. U svakom slučaju ne očekujem da će ovi današnji hrvatski vladari skinuti jedan atom neistina i laži jasenovačkih mitova, dapače, jedni su od predvodnika u koloni mitomanije koja će se, nažalost, nastaviti. Ali sam siguran da ovi autori izopćenici, a i moja malenkost, neće prestati razotkrivati laži jasenovačkog mita i na svjetlo sunca iznositi istinu kakva jeste i žrtve koje jesu, bez obzira na politiku koja vlada. Ova knjiga je početak njihova razbijanja jasenovačkog mita, ali i vladajućih neokomunističkih woke i hard politika u Hrvatskoj. Knjiga nije mala, niti je lagana, ali što je onima koji tragaju za istinom lagana? Čitanjem ove knjige opredjeljujete se za put istine. Ja vam taj put s ponosom preporučujem i zahvaljujem vam se na pažnji. Hvala gospodinu Priliću na nekim uvodnim riječima. Još jednom dobro večer svima. Ja sam Nikola Banić, jedan od autora ove knjige. Skupa s Mladenom Kojićem, s autorom, budu vam predstavili, znači otprilike kaj sve u knjigi možete pročitati. Zahvalio bih se još jednom na početku organizatorima ovog okupljanja, hrvatskim braniteljima, su više udruge, znači udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
udruge ratnih veterana, udruge Hrvatskog Darinskog druga i udruge Hrvatski domobran obrana BiH. Evo, tako da hvala šefu koji su organizirali i rešili dvoranu. Kužimo da je u Rijeki to malo teži problem, tako da ovo je dosta lakše u stvari. Evo, ovo je znači nastavak za knjiga koju budemo danas govorili, Jasenovački popis, lažne žrtve. I danas budemo znači otprilike kroz prezentaciju Mladen ja opisali kaj vi sve možete pročitati. Znači, knjiga je rezultat višegodišnjeg rada. Mi smo prvi put zajednički počeli raditi 2015. 2016. i do danas znači se uglavnom polako otkrivalo to nakon slobodno vreme, koliko se stiglo i opet onda se moglo dosta slobodnije. Ima skoro 800 stranici, tako da nikakve tvrdnje nisu olako reći, nego probamo se čim bolje dokazati. Ima prek 1000 fusnoti, tako da ako neko hoće vidjeti na temelju čega se neke tvrdi, može se lako vidjeti i 16 slika ima. Evo ovdje možete vidjeti glavna poglavlja knjige. Ide se znači onak prvo da se opći pregled, onda se da onaj jednostavniji slučaj, to svako može iskušiti zaki je popis problematični, ide se sve onda prema finijima i kompliciranijima. Pa evo sad, znači za početak, za vrijeme Jugoslavije, kaj se vjerojatno većina možda vas sjeća, glavni problem je kao bilo 700.000 žrtvi na navodno ubijeno u Jasenovcu. Sad postavlja se pitanje da li to danas još uvijek problem? Ne, znači jasno ne. Zake jer više niko normalno ni u svijetu, ni tu doma u to ne vjeruje. Znači Jasenovac je danas postao nekad prilike drugčije. Ono kaj je danas glavni problem, koji je isto ono laži o kojem se u biti u knjigi govori, je mrežni Jasenovački popis koji možete naći na mrežnim stranicama javne ustanove Spomen područja Jasenovac. Znači to se tam, službeni naziv toga je poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac od 1941. do 1945. I ako idete na internet, to prilike izgleda ovako. To je znači njihova početna stranica, onda ukucate, ovako prilike taj popis gleda. Znači u digitalnom obliku ga možete dohvatiti i to je ono kaj je recimo nama dosta lakše u stvari. Jer onda ako to možete u digitalnom obliku dohvatiti, uno toga možete kroz različite programe obraditi. Sad, znači kako sam rekao, to je javno dostupno podatak, znači javno dostupni skup podatke i tam se znači navodi oko 84.000 žrtvi. To je znači ono koji je glavni problem, ne više 700.000, to je odavno pokazano da je krivo, problem je tih 84.000. Jer to isto nije da je baš na nekim temeljima pokazano, ali oni kao tvrde, evo imate popis i sad to je kao čvrsti dokaz. Sad, oni su osim toga na svojim stranicama napisali da je taj popis nastao kritičkim preispitivanjem i to svake osobe pojedino, znači pona osoba. To kao oni tvrde na svojim stranicama, se može vidjeti da ne stoji, sad kako budemo dalje kroz prezentaciju išli. Recimo primjerice, na koricama knjige stražnje možete vidjeti neke primjere tih, kako su oni to pojedini što pazili na podatke. Recimo imate čovjeka rođenog poslije Drugog svjetskog rata. To je jednostavna greška koju je bilo ozbiljno i trebalo skužiti, ali nije se znači skužila. Isto tako i ova ovdje i nakon prve promocije ove knjige, to su s popisa bili jako brzo maknuli. Znači trebalo je tek staviti to na korice knjige, jer to već puno ranije objavljeno da bi se maknulo. Ovako jednostavne greške i nemogućnosti vam već govore otprilike o štamperaju svojevrsnom koji se na tom popisu nalazi. Tako da, kaj su onda napravili, samo su ih postavili za 100 godina praktički. Evo, to je bilo njihovo rješenje. Niti na temelju kojeg izvora, samo se tako dogodilo. Sad, znači, kako sam rekao, od tih 84.000 otprilike žrtvi, za njih većinu vam je glavni izvor, jedan komunistički izvor iz 1964. godine. To je bio popis žrtvi koji je Jugoslavija bila radila da bi dobila reparacije iz Njemačke, koji, dok se skužilo koliko je malo zapravo, odnosno na kaj se pričamo o žrtvi tamo stvareno, nije bilo postali javno sve do kasnih 80-ih. I sad znači, u tom popisu za Jasenovačke žrtve se navodi njih 59.000. To znači i za Jasenovac i Staru Gradišku. A danas recimo, dok se oni pozivaju na taj izvor, oni vam se u 62.000 slučajeva pozivaju na taj izvor. Kad bi značilo da je par 3.000 žrtvi već kopirano ničim izazvano. To je na primjer kod da vi velite, evo tamo je moj susjed, ne znam, Ivan Ivek, i onda ga spomenete, a evo još jednoga, isto Ivana Iveka. Dva put ga spomenete, velite, imam dva susjeda, ne samo jedan. Ovdje tak recimo već lako vidite 3.000 žrtvi od nikud. Bez da uopće idete dalje gledati koji su njihove podatke i tako. Isto još jedna bitna stvar,
Javna ustanova spomen područja Jasenovac je 2017. ondašnju inačicu popisa poslalo Američki muzej holokausta. Znači sve one greške koje su oni možda poslije bili prisiljeni ispraviti, do kojih bomo došli, danas su fiksirane u tom Američkom muzeju holokausta. Tako da bilo kaj, kad bi oni sad rekli da nekad možda nije postojalo, ne, tam je fiksirano i arhivirano, tako da se lako to može najti. Sad ovako, dakle je taj mrežni jasenovački popis problem, kako se ovdje više naroda spominjalo? Pa prvenstveno jer je masovna prijevara. Sad, kaj to točno znači? Na tom popisu postoje desetki hiljada pogreški. Knjiga je između ostaloga tak debela i velika, 800 stranica, jer se te pogreške ide opisivati. I sad nije da se recimo nije probalo kontaktirati djelatnike tog muzeja, spomen područja, da im se ukaže na greške, ali to se uglavnom jako odbijalo s njihove strane napraviti. I pa čak do te razine da ni članovima familije i žrtvi, koji su znači vidjeli, koji su na popisu, nisu tam stradali, znači židovske žrtve, nisu htjeli maknuti te stvari. Znači, ako imate toliko greški i nećete ih ispravljati, jedini pravi naziv je bilo da to prevara. Znači, nije slučajna greška, nego prevara ako na tim lažnim stvarima ustrajate. Sad kad je problem? Problem je kad je ta javna ustanova spomen područja Jasenovac pod Ministarstvom kulture, kaj znači da to praktički podržava vlada. I sad, koja tu recimo neka naša metodologija bila dok smo išli gledati taj popis? Sad kako ti mlade nje nismo povjesničari, ali otprilike kužimo one jednostavne stvari. Ako neko na jednom popisu ne bi biti na drugom, i kako mlade nje se baviti programiranjem, mogli smo spojiti, kako je gospodin Pilić rekao, interdisciplinarno te dve vještine. Znači, kad je recimo neko povjesničar, neki koji bi htjeli gledati da li je neka žrtva lažna, morali raditi. Morali bi svaku žrtvu od tih 84.000 pogledati i provjeriti da li to stoji u nekom drugom popisu. Sad, to je teški posao, ako si da radite ručno, to bi predugo trajalo. Međutim, ako znate recimo programirati, taj ručni posao morate dići praktički na industrijsku razinu. Znači, napišete skripte koje mogu to puno brže gledati, puno lakše nalaziti stvari, provjeriti različite varijante imena i tu puno lakše skaču takve neke podatke. Isto tako, ako kužite otprilike osnove neke statistike i matematike, jer mi mislimo da kužimo, možete ih isto puno brže uočiti, bez da morate sve ručno gledati, znači kompjuter vam već poznate statističke metode budu ukazane na te pogreške. Sad ovako, prvo poglavlje u knjigi vam je tvornica mitova. Čemu se naime dela? U Jugoslaviji Jasenovac nije bil jedini tak pojam s kojim se išlo kao ocrnjavati Hrvate, ali recimo da je jedini opstao. Recimo većina možda vas nije nikad čula za logor Đakovo ili Danicu u Koprivnici. Recimo Đakovo, to se isto bilo probalo dosta uveličavati žrtve, da bi se slučajno skužilo da je jedan grobar potajno sve bil opisivao. Znači da, žrtve je bilo, ali se znamo koji je pravi broj. Danica u Koprivnici, znači još 80-ih je bilo autori i novinari koji su navodili 30.000 ubijenih žrtvi tamo. Da bi danas to bilo možda na 3 žrtve u znanstvenim radovima kaj se spominje. Sad, zakaj su recimo znači takvi primjeri propali, pa zato kaj je bilo znači puno svjedoka, Danica je bila usred Koprivnice, to znači da se lagano nije moglo opstati. Jasenovac s druge strane je malo zabačenije, recimo rečeno selo, i sad nije da baš imate puno svjedoki, tako je tu moglo puno toga prejiti. Slično tako isto javljeno, to smo da čuli, tam su navodno bili 10.000 ljudi ubijeni i bačeni tamo u jednu jamu. Danas dok se poslije to išlo tražiti, koga tam ima, nije da se baš neke posebno našlo. Ok, i sad dobro, sljedeće poglede, nakon kada se malo šire da uvijek toga Jasenovcu i općenite mitovima, problemima, mitova u Jugoslaviji, vam je poglavlje o poznatim ljudima. Znači, jedan od najjednostavnijih načina kako najti podatke o nekim ljudima, koji su svima javno dostupni, pa da se provjeri da li su možda na sinovačkom popisu, da recimo idete pogledati Wikipediju ili neku drugu enciklopediju ili biografske leksikone. Znači tam gdje su poznati ljudi, u kojima su činjenice uglavnom poznate. Jedan tako od prvih žrtvi koji smo bili poznatijih našli je Stanko Nik. To vam je jedan čovjek koji je recimo preživio Drugi svjetski rat, rođen je 1935. Poslije je postao poznati diplomat i njemu vam je Andrej Plenković 2010. bil na pogrebu. I čak recimo u ovom Američkom muzeju holokausta on se i navodi ko židovski preživjeli čovjek, znači rat. Znači bilo kaj, dok je rat u Jugoslaviji počeo bilo 600-godišnjak i poslije je preživjeli. Znači ono, jasno piše preživjeli. Međutim, sad kak je ono,
javna ustanova s područja Jasenovac postala svoje podatke u taj Američki muzej holokausta, istovremeno i danas još imate tam podatak da je on ubijen, znači po 600-godišnjak. Eto tako, to je ono do prije par godina bilo u Hrvatskoj inačici, dok se ono to onda objavilo, gledajte, čovjek koji je Plenković bil na pogrebu i znači lažna žrtva, onda su to bili prisiljeni maknuti. Znači, poznati čovjek, neko bi rekao, ok, događaju se greške, ali nemaš s poznatim ljudima. Drugi jedan zgodni možda primjer, ili nezgodni, kako zemljate, poznate osobe, vam je Pavao Lv ili Pavlo Levković. Tu se radi o jednom nogometašu još doba Kraljevine Jugoslavije, koji je zbilja bio u Jasenovcu, međutim 43. je pobjegal, preživio, otišao u partizane, poslije čak bio jedan od sastavljača popisa, koji se 64. radi. E sad, njega inicijalno nisu naveli samo jedan put, nego dva put, pri čemu razlika između ta dva navođena iste osobe, koja znači niti nije stradala u Jasenovcu, je samo u jednom slovu. Znači, proglašeno A i proglašeno O. I ova dve inačice možete danas naći i u Američkom muzeju holokausta, zbog toga kad su našli postali podatke. Kod nas su isto bili prisiljeni jednoga maknuti, ali drugoga su ostavili. Znači, ne samo da je ono lažna žrtva, ne samo da je poznati, nego su ga dva puta iskoristili da bi se, znači, ničim izazvano povećao broj. Imate onda isto, recimo, Ivnu Marburgo, to je bila jedna slikarica židovske familije jedne u Splitu, koja je inače bila, možete u razvoju literaturi najti, familija Marburgo je bila hrvatski rastrojena i ne bi bilo čak ni onih loših razloga da se tu nekaj ono krivo radi. Ona je znači bila isto donedavno navedena na Jasenovačkom popisu, ona je zapravo stradala u Srbiji, u jednom srpskom logoru. Znači, i to bilo i za vrijeme Jugoslavije, bila su i skupovi njoj izložbe njezine. Usprkos tome, ona je od onda bila na Jasenovačkom popisu. Znači, isto poznata osoba, kojete na enciklopediju, bilo kako otvorite, ne morate nikad se posebno potruditi, vidite budete da, lažna žrtva je. I u knjigi je navedeno još jedno 10-ak takvih primjera, koji su onak pogledni. Znači, opet ne mre sreći da slučajno neka lažna poznata žrtva tu došla, previše ih da bi to bilo onak slučajna greška. Sad dalje, znači, ok, dok se tako dobije dojam da je tako puno poznatih osoba za koje se svako može lako provjeriti da su lažne žrtve na Jasenovačkom popisu, postavlja se pitanje, ok, ako se tu radilo s poznatima, kaj se tek radilo s nepoznatima? E sad, prije nego se ide na sama konkretna imena, jedna od isto tu ideje je bila pogledati da li se mogu vidjeti na statističkim, znači, podatkima nekakve anomalije na Jasenovačkom popisu. Jedna od najjednostavnijih stvari koje se može na popisu gledati su godine rođenja navodnih žrtvi. Recimo, jedan od najgorih logora koji ikad postojali je njemački logor Auschwitz. Ako sad idete ono pobrojati koliko se ljudi rodilo u koje godine, dobite ovak jedan histogram. Da sad ne objašnjamo kaj to točno je, za prave prirodne podatke, to bi trebalo biti onak relativno glatko. I ovdje možete vidjeti, ide malo gore pa dole, jer su ono za vrijeme Prvog svjetskog rata manje ljudi se rađalo, i onda opet ide gore, kako je bilo sve više mlađi. Znači, relativno glatko. Isto tako Buchenwald, isto zloglasni i poznati koncentracijski logor, isto relativno glatko, opet, kako se očekuje za vrijeme Prvog svjetskog rata manje rođenih. Onda Dachau isto možete vidjeti na desno da je puno veća ova grba, to zato kad je bilo ono puno više mlađih ljudi tam zatvarano i stradalo. I onda dojdete do Jasenovca i tu dobite šiljke. Kaj bi to značilo? To bi šiljke vam prilike značio ovako, evo da ih se bolje označi. Ovi crveni šiljki su vam ljudi koji su rođeni na godinu ko završava na nulu. Znači, nekakvih je jako puno rođeno 1900, te puno više nekakvih godinu prije, godinu kasnije. Znači da neko ili na pamet pisali ili zaokruživali i jako ih puno rođeno na godine koje završavaju s 2. Naime, prema Jasenovačkom popisu najviše ljudi rođeno je navodno ubijeno 42. Da bi značilo ako hoćete mu zaokružiti starost na broj koji završava na 0, samo oduzmete ili 10, 20, 30, 40 i dojete iz neku godinu koja završava na 2. To su recimo obični šiljki. Znači, pokazuju se tu da puno podatki je prepisivano ili izmišljeno. Tako recimo možete čak ako neka žrtva recimo bila zmišljam rođena neki, recimo ne znam, zmišljam Pero Perić 1892. Evo oni budu ga još zaokružili i na 1890. jer neko negdje tako loše to zaokružio. I opet lako dobite i puno lažnih žrtvi, puno više detalja ima znači u knjigi. To je znači, kako gospodin Pilić bude rekao, neko bi sad mogli reći, ok, toga možda ima na drugim popisima. Mi smo bili pogledali, znači automatski s program skinuli oko 7000 drugih različitih popisi koje recimo ima Američki muzej holokausta da se vidi da li postoji takva nekakva odstupanja. I ispalo je da ne postoji, neke najbliže
takvim šiptima, Jasenovačkom popisu vam je jedan popis koji je bila napravila Sovjetska izvanredna državna komisija. To je institucija koja je u Nürnberškim procesima se pokazala da malo preveč hoće lagati oko neke stvari. Isto sad nekako detalje ima više u knjigi. Da bi se sad to nekako formalno pokazalo, tu se bila napravila jedna inženjerska, informatičko-matematička metoda TVOR, koja je objavljena u znanstvenom časopisu inženjerskom, gdje se pokazalo kako matematički pokazati da li nekaj odstupa u nekim dozvoljenim granicama ili ipak malo previše dozvoljenim. Evo slikovito da objasnim, recimo da imate da niste doktor, znači ne znate da li neko bolesti ili ne, ali imate recimo jako puno djece. Idete svoj djeci meriti temperaturu, ok, većina ima 37, jesu zdravi, neko možda 38, 39 jer su bolesni, i onda se pojavi jedno dijete koje ima temperaturu 57 stupnjeva. Sad već bez da ste doktor, znate da tu nekaj ne valja, znači da ima 57 stupnjeva bilo bi mrtvo. Nije mrtvo, znači tu nekaj, ne morate biti doktor da bi skužili, ovdje nekaj ne valja. Tako da evo, puno više detalja oko toga laički objašnjenih ima u knjigi. I sad, znači, nakon kad vidite da ima puno toliko poznatih, jer ne bi smjelo biti već jer ih je lako provjeriti, da statistike isto tako ne valjaju, da bi se odgovorilo ono pitanje kaj su onda sve radili s nepoznatim ljudima, tu se onda išlo puno automatski gledati pojedine izvore za ljude. Tako da evo, taj drugi dio gdje se to objašnjava bude prepustom Mladenu da vam objasni. Sad ćemo staviti, akustika je grozna, ali taki su. Pretpostavljam da je većina vas čula za Vladimira Žerjavića. On se bavio izračunima ratnih gubitaka Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Mi smo se u knjizi vrlo opširno osvrnuli, opširno i kritički osvrnuli na njegov rad. Mi nismo prvi, znate, prvi koji to radio je Kazimir Katalinić. On inače rodom iz Sušaka, nažalost, nije prije neku godinu. Vidite, Žerjavić je nama važan zato jer se njegov izračuni koristi za potvrdu i komunističkih popisa žrtava rata, među njima i za jasenovački popis, to je za novi jasenovački mit. Žerjavić on je to praktički radio na način da je zbrajao te podatke iz komunističke literature. I sad, svaka komunistička literatura je bila napisana za 700.000 žrtava. I ako su njegovi izračuni podudarni sa tim propagandnim lažima, dakle, izračuni ne mogu biti točni. Prije njega to radio i Bogoljub Kočević, srpski migrant, koji je pisao za nekog pročetnički časopis po vani. Njihov rezultat je stvarno sličan. Recimo Kočević za razliku od Žerjavića nije puštao u procesu broja žrtava u Jasenovcu. Vidite, ovaj tu dole treći uspomenu, to je Ivo Lah, jedan matematičar. On je, mora bi ga nazvati prvim revizionistom, zato jer on je izračunao da su 1952. godine, da ste dakle davno, on je izračunao da su izravni ratni gubici Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu oko 1 milijun ljudi. Dakle, samim tim je slušio mit o 1.700.000 žrtava u cijeloj Jugoslaviji, ali slušio istovremeno i drugu inačicu jasenovačkog mita koja je bila iz 1945. godine, a to je da je u Jasenovcu ubijeno 1.400.000 ljudi. Dakle, to je praktički propagandna priča o 1000 ubijenih dnevno. Evo vidite sad neke usporedbe rezultata koje je dao Žerjavić i nekih drugih izvora. Vidite, ovo je Yad Vashem, to je digitalni arhiv Yad Vashema, i u njemu imate jednu kategoriju koja su svjedočanstva. To su svjedočanstva rodbine, prijatelja, židovskih organizacija i istraživača. I oni su 1950. godine uspjeli naći oko 3000 žrtava Jasenovca. S time da taj broj se da još dole sniziti, zato jer kod nekih ljudi postoji više zapisa za istu osobu i onda postoje podaci da se ono može straditi negdje drugo. Mi smo čak našli neki koji su živi od ovih 3000, kao primjerice nekadašnji gradonačelnik Sarajeva iz vremena Zimske olimpijade, dakle iz 1984. Dakle, čak 2040. nakon Drugog svjetskog rata živi. Žerjavić je dao procjenu od 10.000 židovskih žrtava u Jasenovcu, a to je zbrojio praktički podatke iz popisa koji je Nikola spomenuo, to je taj komunistički popis iz 1964. godine. Zbrojio je mjesta smrti Jasenovac, Stara Gradiška i grad Novog Jasenovca, tvojim brojnim gradima. I to je nešto oko 9500 zaokruženo propagandom 10.000. Međutim, u digitalnoj inačici tog popisa iz 1964. postoji jedna rubrika nadnici smrti. I kod 20% tih židova su nam nadnici smrti prije uspostave logora Jasenovac i nakon spuštanja tog logora.
Dakle, po toj logici ti ljudi su ubijeni u logoru koji nije postojao u tom trenutku. Vidite, Jusp Jasenovac ne zamara takvim stranicama, oni imaju preko 30.000 žrtava. Zanimljivo je da oni samo uz posebno 94 slučajeva koriste podatke iz arhiva Yad Vashem. I od tih 174, u 96 slučajeva podaci iz Yad Vashema govore da ti ljudi nisu stradali u Jasenovcu. A recimo u ostalih slučaja većina toga je prekrivena citiranje spiska žrtava rata. Imam jedna strpljanska inačica tog popisa iz 1964. Dakle, oni praktično kružnom referencom citiraju podatke koji su već davno usporeni. To mi je jedno od dva najveća poglavlja u knjizi, ovo su korice knjige mrtvih iz Auschwitza. U čemu je to važno? Pa ima jako puno ljudi koji su u tim knjigama, dakle koji su ili umrli ili ubijeni u Auschwitzu, a nalaze se na mrežnom popisu Juspa Jasenovac. Izvori koji su mi koristili. Vidite, to su uglavnom izvori koji bi trebali potvrđivati Jasenovački mit. Međutim, svi ovi izvori do temelja ruše taj mit. Pogledajte, možda će čuti ovaj YouTube, ali budem vam pokazati prosto primjer zašto YouTube pokazuje da se mogu naći važne jasenovačke žrtve. Ovo je Yad Vashem, treba spomenuti digitalni arhiv Yad Vashema. Arolsen, to vam je jedan njemački arhiv koji se pojavio zadnje vrijeme na internetu. Ovo vam je USHV, to vam je jedan američki muzej holokausta. Ana Pizzuti, to je jedna talijanska stranica na kojoj su podaci o Židovima koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata internirani u Italiji. Vidite, ovo su ostali, dakle imate podatke sa grobalja i može se naći Narodne novine i židovski geografski leksikon. Ovo vam je snapshot sa YouTube-a. Ta snimka se pojavila prije nekoliko godina i ovaj gospodin u svojim poznim godinama govori o svom poslijeratnom djetinjstvu u Zagrebu. Čemu je važan? Zato jer se Stara Raža vodi kao jedna od 20.000 dječjih žrtava u Novom Jasenovcu. Dakle, on je bio do prije neku godinu živ, možda još dan danas živ. Ovo je ilustracija za najveće poglavlje narode. Ovu četvrtu uopće ne spominjemo, oni samo služe za ilustraciju, zato jer prema Juspu Jasenovac, tri najveće etničke grupe koje su najviše stradale u Jasenovcu su Židovi, Romi i Srbi i oni vam zajedno čine 92,4% od tog popisa. Međutim, na koji način se pogledajte kakva je kvaliteta tih podataka. Taj popis, kako Nikola rekao, zove se pojedinačni popis žrtava gospodin Slobora Jasenovac 1941. do 1945. Međutim, na tom popisu se nalaze bezimeni. Evo vam jedan slučaj iz Moslavine, selo Babinac, u općini Ivanjska, imate 332 puta bezimeni muškarac, nepoznatog imena oca, nepoznatog godine rođenja, jedno se znate rok. To su mogli staviti broj koji hoće. Mislim, kako se bezimeni mogu nalaziti na pojedinačnom popisu, nelogično. Ovo je jedan sličan primjer, međutim, ovo je još i sličan. Radi se o selu Novačku u općini Gola, gdje imate, vidite, 106 puta bezimena Romkinja, onda imate, vidite, 119 puta bezimeni Rom. Međutim, općina Gola, to je selo Novačka koja je općina Gola, se nalazi preko Drave. To je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila i Mađarska. Dakle, općina Gola nije bila u sastavu nezavisne države Hrvatske, Hrvatska vlast nije imala nikakvog pristupa. Inače, kad smo gledali tih Roma, na ovom promjeničnom popisu imate 2500 bezimenih Roma. Dakle, oni su mogli staviti praktički broj koji su htjeli. I na tim Romima su oni inače najveće povećavali broj žrtava popisu. Sad čudne godine. Nikola mi pokazao ove čudne godine rođenja. Međutim, sve godine su čudne. Tako u ovom slučaju, recimo, imate čudnu godinu smrti. Ovo je Ile Brkić, on je kao ubijen 1914. godine. Dakle, praktički ubijen je na početku Prvog svjetskog rata. Da ne mislila da je to slučajnost. Vidite, sljedeći primjer, dakle, Vida Kovačević, ona je ubijena 1910. godine. Imate recimo primjere beba koja je rođena 1942. i ubijena 1941. Onda imate ljude koji su kao ubijeni 1942. a 1943. su bili u Zubarskoj ordinaciji u Novom Staroj Grači. Tako je slučaj. Kriva prezimena. Sad, ovo bi se možda bolje trebalo nazvati kriva citiranja ili kako kreirati lažnu jasenovačku žrtvu. Ovo je primjer Dimitrija Abramovića. Po njegu čašno piše da prije nego ga je nestao. Jedin izvod podataka su Narodne novine iz 1951. godine. Dakle, službeno glasno Republike Hrvatske. Ovo je predstavnik tih Narodnih novina iz 1951. godine i u tim Narodnim novinama ne postoji Dimitrije Abramović. Jedini Dimitrij u tim novinama je Dimitrij Adamović. Pogledajte gore, 3 reda iznad njega se nalazi Tomo Abramović. Dakle, potpuno drugi slučaj, čovjek nema veze s njom. I onda je neko od ovih genijalaca iz
ime drugoga i tako su kreirali lažnu jasenovačku žrtvu. Kako je rekao jedan profesor inače izumitelj jasenovačke grobnice, taj popis je skrupulozno popisan, vidite na koji način se to skrupulozno popisivalo. Evo sad primjer čudnih imena, dakle, svi podaci su čudni u jasenovačkom popisu. Naravno, ovo Bogdan, to nije ime, nego to je prezime isključivo, nego ova žena, djevojka, djevojčica, ne znam točno, tako da nema godine rođenja, bi se po listu Jasenovac trebala zvati Palatica. Vrlo čudno ime. Sad su još neke čudne ime. Vidite ovaj Gujo koji je prvi to na popisu, on isto Bogdan i po svim ostalim podacima on bi trebao biti brat od Palatica. Dakle, imate jedan propis koji se zove Gujo Palatica. I to sljedeće je prvi rad, svaki kor, stripu, štica, šito, šito. Za nekog to su ili nadimci, čak što ne izgledaju kao nadimci za ljude. Osim toga, na popisu je jako puno Beba, Bandera, imamo jedan slučaj ime oca nema. Stvari nema ime oca. Ovi veliki stručnjaci iz Juspe Jasenovac stavljaju da ime oca nema. Jedno od ovih poglavlja u knjizi su promjene. U njima smo pisali 2016. koji su se promjene događale na tom popisu. Ovo je histogram koji pokazuje promjene broja tih žrtava na popisu. Vidite kako to skače gore. Ovdje je stavljena samo 41 promjena dok nije zaključena knjiga. Među vremenu su bilo još 9 promjena, pa sad 50 promjena. Zadnja je bila prije nešto manje od 2 mjeseca. Vidite, podaci su promijenjeni oko 3000 osoba, to je 2016. godine, kad se to konstantno pratili. Prije 2016. bilo je jedna promjena 14.000 onova koji su maknuti, ali ukupan broj žrtva je ostao isti. Od 2016. kako to stalno pratimo, oni više ne mogu tako manipulirati podacima tako lako, ali u jednom danu su bile dvije promjene od 719 ljudi. Dakle, pojavilo se 719 imena, nakon par sati 719 imena maknuti. To su uglavnom bili četnici koji su poginuli u bici na Vjerče Polju 1945. godine. Sad, za te ljude, dakle, to je bila bitka između Hrvatske vojske i Jugoslavenske vojske u otadžbini, odnosno Češke. Za te ljude postoje podatci da su možda stradali na Bojnom polju, da su stradali u Jasenovcu, da su u Staroj Gradiški, Bosanskoj Gradiški, Tašama, Banja Luci, dakle, na različitim mjestima, ne znam se slučaje. U knjizi Stjepana Loze o velikosrpskom genocidu nad Hrvatima se spominje jedan od tih ljudi, Dragiša Vasić, inače jedan ideolog četničkog pokreta, i za njega se sumnja da uopće je ubio, nego da je možda preživio rat. Pa mi ono slučaj, dakle, kako imate ono Radovan Karadžić, a onda Radovan Karadžić nestane, pojavi se doktor Karadžić. I to mogu biti takav slučaj. I svega ovoga što ste čuli danas, vidi se da je Jasenovac povijek. Ja vam sam jedna ilustracija za to. Ova izjava jedne bivše djelatnice u Juspe Jasenovac, koja sad je napredovala, radi, to je predaje na jednom društvenom fakultetu u Zagrebu. Ona je izjavila da 700.000 žrtava u stvari nije ratno-huškačka hrvatska propaganda, nego je u stvari ta brojka zbližavala ljude. Dakle, proglašavanje Hrvata genocidima je za neke koji rade na fakultetima u Hrvatskoj pozitivna stvar. Ovo je još jedan primjer kako je Jasenovac povijek. Ovi histogrami pokazuju promjenu broja žrtava u odnosu na nekakve važne političke događaje u recimo više Jugoslaviji i kasnije Hrvatskoj. Ovo prvo koji vidite tu dole prijevod iz 1946. to su iskapljena, koja su rađena u Jasenovcu, Donjoj Gradini i u Staroj Gradiški. To je sve skupa možda oko 3000 žrtava, ali to je dosta uputno. Pogotovo ova iskapanja koja su bila u Staroj Gradiški, gdje ima kao oko 2500 žrtava, ali za neke jame praktički nisu skopili toliko žrtava, nego su iskalkulirali. Dakle, recimo na skopili su sondu, našli su nekoliko žrtava, onda su pomnožili to sa procijenjenom veličinom jame, recimo našli su 9 leševa, oni su rekli 100 puta veće jame, onda 9 žrtava. U jednom slučaju imate gdje se totalno podijelio, recimo da je jama veličina 310 puta 120 metara. Dakle, to su 3 nogometna igrališta, to je praktički bilo nemoguće skopati tamo u salu sa lopatama. Međutim, radi se o jami koja je 310 puta 120 cm. Dakle, to je vrlo mala jama i oni se tvrde da je tam važno 6 ljudi. Da bi se 6 ljudi stavili u pravu jamu, mora biti dubina oko 30 metara. Dakle, praktički dna koji se tamo košta da se mogu skopati kumiti. Ovo sljedeće iz 1956. godine to je prilog optužnice protiv poglavnika nezavisničke Hrvatske dr. Nikolića. I tu su, oni su skupili manje od 10.000 imena za Jasenovac i Staru Gradišku. Ovo sljedeće iz 1964. to je taj komunistički put žrtava rata iz 1964. godine, prema kojem bi trebalo biti 59.188 u Jasenovcu, Staroj Gradiškoj i Gradini kod Jasenovca. Onda je 1981. diktator i vidite sad, nakon toga 1981. taj broj pada. Zašto? Znači da vlada neki kaos i
ova izjava od 7000 ljudi, to je izjava koja se nađe iz jednog vjesnika. Ona je kasnije demantirana, međutim, tada su sve novine imali zamjenika glavnog urednika koji je praktički čovjek iz ove školnog milija i koji je filtrirao podatke. Tako da je to teško da je moglo samo tako proći. Recimo, ste gledali na drugi general, Jerko Šašić, koji inače pisao predgovor za knjige od Antonija Miletića o Jasenovcu, on je govorio nekog 100 živa. Vidite, totalni kaos tako dalje. Ova 3 stupića koji su 1985-1989, to su vam, to je prvi srpski memorandum. To je praktički propaganda priprema za agresiju pripadnika fašističkih JNA i njihovih srpskih i crnogorskih saveznika u Hrvatskoj. Nakon njihovog poraza u Domovinskom ratu, saborsko povjerenstvo, tada još je Hrvatskog državnog sabora, je ustanovilo da je u Jasenovcu stradalo 2200 ljudi. Dakle, vidite, vraćate se na postavke iz 1945. Praktički na početku. Onda je 2000. godine došla na Hrvatska inačica vojne revolucije koja je inače vodi jedna tajna služba navodno prijateljska država i onda se sve vraća na postavke Socijalistične republike Hrvatske. I to je 2007. stvari 2008. godina, to mi je tiskano izdanje i uspije Jasenovac koja je broj žrtva, to je negdje nešto preko 7000. Dakle, oni se vraćaju sa tu na praktički na prvu postavku prvog srpskog memoranduma. Tamo na 1985. 2017. to je digitalna verzija Jasenovačkog popisa u izdanju Josipa Jasenovac, to je ono Nikola spomenula, to je poslano u američki muzej holokausta, može se tamo naći. Ta postavka je praktički pronašla u zadnju postavku prvog srpskog memoranduma. Među vremenu srpski memorandum došlo rastao kao drugi srpski memorandum, koji su tu negdje na granici od 90.000. Vidite, stalno sam govorio, pokušava se negativno govoriti o revizionizmu. Premda revizionizam se bavi vas temelji na dokazima, ne na pričanju. Ali recimo, oni iz Josipa Jasenovac, oni se stalno bavaju stalnom revizijom popisa. I oni su popisi iz 1964. Komunistički su ga povećali za 42%. Mi smo našli da je, u našoj knjizi su podaci, da je 79% podataka na tom popisu lažno i problematično. To sad ne znači da je 11% podataka točno, nego jednostavno za tih 11% podataka nemamo nikakve podataka za tih 11% ljudi. Osim toga moram naglasiti, mi se ne bavimo brojem žrtava Jasenovca. Mi se bavimo samo brojem žrtava, to je brojem lažnih žrtava na mrežnom popisu Josipa Jasenovca, koji je praktički poluslužbeni popis Republike Hrvatske, za koje Hrvatska plaća Hrvatska. Vidite, ovo je sad, ovo su odnosi, dakle, povećanje broja ovih žrtava u odnosu na popis 1964. prema etničkim grupama. Živo je povećano 41%, Srba 42%, a Roma 1100%, odnosno 11%. Recimo na popisu iz 1964. na tom etničkom popisu je zabilježeno da je 1471 Rom stradao Jasenovca. Danas ima preko 16.000. Sad da reći. Iz ovoga sve mogli ste vidjeti da je Jasenovački popis nas ne prevara, nizu nekog rješava kako je zašto. I sad znanstveni problem praktički rješava. Nije to rješeno na našem knjigu, nego recimo 2000. godine do sada izdano oko 20 knjiga koje do temelja ruše Jasenovački. To nisu pisali ljudi bez veze, to su pisali povjesničari, akademici, dakle ljudi nekakvi ozbiljni istraživači. Sad glavni problem je u politici. Sad političari bi trebali naći svoj jak od dva puta, pa bi se taj problem riješio. Vidite, ovo je jedna pametna izreka Tome Pimpenca, koji govori da ovo nije važno da ste ljudi govorili, nego da ste pokušali živjeti, odnosno istinu koga radili. Zato ću ja sad prestati tu govoriti, jer mislim da ste se u Hrvatskoj dosta slušali različitih mudrosti. Evo, to je to, hvala na pažnju.